Sai tabagamnandi lengo sai tabagamnandi lengo okisi siyayifuna lengo awe sesithi alala siyangibonga sai tabagamnandi lengo sai tabagamnandi okisi siyayifuna lengo awe sesithi alala siyangibonga sai tabagamnandi lengo Bye.
ukuthi ngashaya thina yena naziloto latsho kanjalo ibubethe likhulu lapho ngokuthi amahlathi ngoba indaba zikho emhlabeni ingana nodela yona sida mnandi uthephala kumatemazana udla fana ngoba ukuthika ngeke ungenzeni ukuthi mina wathi mvenge sisangisami ngasishela umkhulu wami nokhaya wathi ngoshangali zizojikelela zonke umnqobi mina umuntu ongazi nganqoba izizwe sedabanyana ngayishaya inkomatefu ngasidala bethi ngebiye kwanelela ngizala lwakiza lakhemeza izinto thuntuthuntu kamkhaba ukhethi ngoba nakeni ukhona ukuthi njengoba badli dlamini yena nomkhulu umkhaba ngizala ushoti vision sakale iphiri kadla kanjalo lakuyazi imali yesaka ngithi mawufuna ungazi mina wethu ngumabhatsha amancane ngoba amakhulu yamsinda mayelala amakhona Sambil itu sudah cuma kerja zondi kerja. Biar kau negeri kan, coba support ini macam besar pelanggan, macam kian jalan, wes kau malah kita bukan yang telefon sih. Biar kau tak malah support kau besar ini, wah dia orang program ceceng habis aku, zondi kau kikili kan. Di besar ni cina, ikut televisi, kikili televisi dosa bantu. House awon awe kuke. Ni ciklenya agam tak apa bang ambil ngejol, apa nak apa nak membeja masuk. Usbang sen program baca, umat program baca. Angithi phela sithi ngama NFL sihlangene sishayele ingoma nje asizile ngempi bakithi lapha emntwini sizojabulisa nabantu abasithandayo unkosikazi lapha kwi-best teacher lenkunzi yami ngiphethe inkunzi yami endala umpotopo umfokamdalosi kanti lapha kwi-keyboard ngiphethe uPasuku